pen UGPO okchumprana songatum CM Dr. Sarma Thengno helikaman kachehodai dam. Dimasa khaya ningkan kimi arni mesen pen talondun. West Karbi Anglong Labour Union atum pen Republic Day kata London. Karbi Anglong Lawyer for the Abirta long penili sami Julie Baby non-arjuik tha Abirta ton pen. Asam angkang harlo kido penangan hele ke ora song atum kache song ing ton ponsi sorkarare deng hele kaman kache odaya sai deng tanglo. Lason se kiramtang arko ni phain ko era trok sirni Guwahati rong sopialong kido Srimanta Sankardeva International Auditorium Hall along Tiva Liberation Army atum risim kangtang doan sorkara long kachodaya jaimek deng ponlo. Kiramtang arko ni phain ko era trok sirni Guwahati rong sopialong kido Srimanta Sankardeva Kalakshetra along kapaman pon TLA pen UGPO okchumprana songatum hele kaman sorkara thengno kachodaya mayalong Assam Sorkar Home Department pen Assam Police atum pen si chepatir piponlo. Labangso risim kachodaya mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, BTR CM Pramod Boro, TAC CM Jiban Chandra Conver, Additional Chief Secretary Assam Police DGP Bhaskar Jyoti Mahanta, IPS Special DG GP Singh, IPS Lapen Ashok Singhal Cabinet Lapen MLA Satuman Chetongdo. Piniili tumaphan isiake me arnilo. Jaseme TLA ben UGPO hlasong niatum sorkara long arona tanga tengpen helikaman nang chehodailo. Lasalang litumake manga sonda Assam Sorkar pen pachun pon popusi CM Dr. Himanta Biswa Sarma ningje ponno. Otসমukoi UGPO বুলি কওঁ আৰু Tiva Liberation Army যাক আমি সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰি মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিছে। UGPO আৰু TLA মূল খুঁটিলৈ উভতি অহা সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে ৭৫ জন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই নিৰন্তৰভাৱে আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতী বিভিন্ন কাৰণত অস্ত্ৰ হাতত লৈ আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ভাৰতৰ সন্মানীয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অসমৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা ২৭ জানুৱাৰী আৰু আজি তাৰিখটোতে দুবছৰ আগতে আৰু সেই দিনটোৱে ক'ব গ'লে নি আছিল যেতিয়া আমি বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ সেই শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনে হওক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনে হওক উপনিৰ্বাচনে হওক এটা Labangso TLA hele kaman sorkara thengno kachodaya porahut abarim RNLF UPRF NLFB NSLA lapen ADF klembang atumaphan tangka kerap Assam sorkara hinpen kerona jaimek setami dengpon. Labangso TLA aphan risim kitielong Jasemet West Karbi Anglong SP Ajogran Basumatari APS lapen alangli risang huatuma hinpen setami bor ipono. News Report, Karbi Anglong Live. Akhai ten atum setame, ame thaga khai aningkan kimi arni ke hot pondo. Lason tak taksi dimasa akhai atum setame arkoi ni phain kora trok siar ni aphan ningkan kimi po hot ponsi apar disa kadabarong along kido dimasa akhai atum setame ningkan kimi arni pupen ningarong chipisi kata London. Manja habar ke parlo apar disa kadabarong along dimasa akhai atum ame thanga khai aningkan kimi mate arkoi ni phain kora trok siar ni khai aningkan kimi arni pupen ning arong chipisi kata London. Bangso ajay megalong rong rubalong ke duari sue jang lapen aklimang para tumpen ning arong chipisi break jam ke pathuason padu pondo.
lason thak thaksi dimasa khai ame thang ajutang jubara ke kan setame bangso ajai megalong padupolo phuluni pendir chuna rongpi karbiang long live West Karbi Anglong Labour Union atum Langhan Labour Union asai hemalong ingdeng troxike pragethom Republic Day mesen pen kata London Nijang Karbi Anglong aro setami preg jama hawaralong Republic Day kata London ason thak thaksi Labour Union atum pen setami kecheng siaphom Langhan Labour Union asai hemalong Republic Day kata London Labang soajai meke deng ponalong West Karbi Anglong rong saramaya maipu Dhon Singh Ronghang alohi man pen chetong dunsi Labour Union pen ketalon pon Republic Day along aliralon chipidon Bangso katalon ponalong KALU mate kalua maipu manaf kram sabensi deralama ingthur ponlo la soaphi Republic Day katalon nang ko phuthak kachetong dunara tuma phan than pachini pon KALU maipu manaf kram sapen pherangke thingno nang ke pachini dona tengke nilitum nijang arlo Labour Union along ke doara tum an chingrum petsi ingdeng troxike prakethom Republic Day talon dum la penilitum Labour Union atumate sai kachong darara tuma phan setame sarkar kacharia tumpen ardi nang pidun pen nilituma phan sai kachoklem ke joy ke ji aphan KAAC pen nang rap nang ji pusi pherangke thingno ning jepon nangke rai pon kom je phan nili tuma phan nangke lang pon po mate lai ke klem ke dam je phan kana patir pidun je phan si nili tum si pachuni ri lo athema nili tum si abe pin pa nili tum ke klem pon ko si nili tum along mate nili tum la Labour Union ke bethe dam long si tam nili tum tango apo si la tum ka long long si tam ta nili tum patir pidun nang ko lo Dongkam Kampen Wiki Bay, Karbi Anglong Live. Lakha Krepli, Korkanthi constituency ka parlu, Lang Lokso Hawaralong, Longpho LP School, Assamese Medium pen English Medium kelara hukum malu, kachepa jirpon. Kedamtang arko ni phain ko ratrogar ni Lang Lokso MA School hemalong SMC amai padoponsi Humpho LP School Assamese Medium pen English Medium kelarpon hukumalu chepajir bangso amai along Lang Lokso MA School SMC amai phu doloi ingti pen mai chepahem phu ponsi than bang ke hoy Joy Singh Rongpi rat cyclem bang Har Singh Kro lapen pinangan lo than bang lapen SMC amai phu tum pen danglo lo kachali anat an so se paprang dun vek nang ji pu kai kya mat kacharok tok pen ke dwara tum chetong dunrenti pinpur me langlokso habar alongta Assamese medium ke charlia phai nang ki jumbo majok Assamese medium school along lo ke charlia phai ta nang jumbo ma sonsi chethek dam long lo langlokso long setame longpho LP school along ta English medium ke lar ponje phanpura kiram tang suri hini rakhre troxy aning kana hot hawarara tumpen chingki chingwai chedon sar pensi lamrai dengponlo Bangso tengsi Karbi Anglong Autonomous Council Education na sai kamatung pen hukumalo iponlo Humpho LP School Assamese Medium pen English Medium ke larpona school men lake Langlokso Golf LP School Lower Langlokso LP School Beko Rongphar LP School Rinughat LP School lapen Nihanglangso LP School Bangso hod SMC atumpen pherangke thingno na ke pachini duna tengke Langlokso habar ke parlo pinangan school alongke thanbang kadure duulang Nasi Thanbang kadure school along Thanbang nang pinangji pusi KAACCM Dr. Tuliram Ronghang lapen local EM Raju Tiswaphan kachuningri padopon Langlokso ME School SMC committee pen sila bangso asai bang kedengpon labangso conversion akam matela so medium converter lupulutang te ale duji pula bangso ke matha mate ke chengwai ni tu maju ding piklo 2017 hola so ni tumla all SMC a committee lapen ladak Langlokso local leaders tum pen ni tum dak chitong si hola so sini tum chi paraider lo amane nona generation abangke sumaratum Assamese mote hola English abang sa kachi hung pinak amasi pinangan high school tum enrollment sitame aki kom du koklo amasi intum chi than chi mumlo labang so medium si convert lo pulutang te enrollment sitame baji pula bangso ning thepen sing tunu bangso saibang ke deng po Dok moka pen sem singenti Karbi Anglong Live
Pinya da Abirta ke lapon si kang tonik lo, do me thak me arni ki me.